Ay na nagvongga te biag tay avekla, agulbud tay laeng dakilen akwarta, nagpintas kan mamabagay mo ti kasta, uray no tiyararat kinakpay swanan na. No maminsan at kagura dat syukla, no di mamasilyaan abot ti rupa da, when no makuntur narakap arupa, when no mapatirad tulfang agungda. Ayat damit ay nalitim kudil na, ayat na arupa kasla punya sa agmaji kaklatan tay supay akwarta o sarek teknolohiya nagaput puniraria. Tangsit langganita ana fit uray na lahat ken nangisit, no make upan mikit kumangsit. Umanang ko kulayan tantabuok mo, agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo. Napapangkuno ang mumlako ma, kirigrigat mi agbirok ti kwarta, was ti ina na para ti familia, was pay ti ombre tapno damasida. Ay na nagpongga ti biag tay avekla, patholder apatong kondom abarukong emno makaurnong doktor ti maturong inton rumabi itanod umay kayon. Tangsit langganita ana fit uray na lahat ken nangisit, no make upan mikit tumangsit. Umanang ko kulayan tantabuok mo, agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo. Tangsit langganita ana fit uray na lahat ken nangisit, no make upan mikit tumangsit. Umanang ko kulayan tantabuok mo, agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo.